Akba Everlove TV once again me va adore me agbo agbalanka kama. Akba intro me da video ado yi kenye video trending video ado ikude anya gba ike osofo agbole Muta pa chompe aloma gbolba di Saturday Michael wa baba jembe yo adia enya yo ke osofo ade egbola. Wajuma akoma na me gba. E ma deri vai kaka e ma nyo to pa nya gbogbo konye. And haika bloma le egba kwanka kama fifi life ya. Yenye haika amara jawaba ko voice akododam ikanye DJ Ajiri mita kono bana jaba po voice ya akokodode Everlove TV me appreciate it very much jawaba na subscribe to Everlove TV yami okom le Facebook then the pull le Facebook maga end it off more ide YouTube subscribe le YouTube fuma mi dana mi apa video gerado hey yo kami ko mi adara YouTube Facebook ayeko mi dana di then subscribe to YouTube Everlove TV, la YouTube, Everlove TV, space na normal. Everlove TV, Everlover is one word, nana space, ko TV ko parang. Subscribe nem yapa channel ya, then subscribe bell de vaga gapuru gera vaga touch regibe all. Ta enene mai nem ye da video de share dia, anya no ika ado ball e shaika nem ye da video de share di kwa, e bo roga. Akba video ya ameka de magbana video ya to henya Suzy Innovation Enterprise wanya meko na ginger chips na make na coconut chips and tiger nut chips to here eko wone wono packaging the bottle view ma ikana play onto nya ginger ni yo wana na ma kona agba mo na ma tiger nut enya ni ko wana na ma onto fu na make na mi bro enne ha ni yo ne wana na ma gbato onto nye e maga mo poga pura ma ngo jawaba na yo contact ayi malafuma na yo kwa na ni ka jimele kwa yo na agbo bo wore ko ha ya ko do dai akafa through mobile money o they will settle you out o do go official fee kana ta jawaba amo plan kwa blochi han ta wo ne o plan kwa joju abrochi mi am yo la fia mi plan mo de kan ka mi le jawaba na order Suzy Innovation Enterprise mo na ginger chips coconut chips tiger nut chips contact ale la fia yo na akere to mi de na mi asa voice ya na me trouble me se voice ya anya onto na kpo anya ika osofo bro akoto wala ma akowo na do kio mi ava me se voice ya mi ava ayo plana ba e kwa doctor chi e kwa number va ye ko ona fama o twa gaton yo be kwa doctor va ye ko ba do ya le me na ye bo ko ma o ko to kwa garage o ko to garage ye de chi e ba number ye ba e ko muta no ko yo be doctor ba ya ko e ba no ko number ni no direct no va yo ko ma se ba ma ba e ji bi ya ko fi la yo ko number na ma ye doctor va Mala bobo ina doctor. Ala ba ko di fila. Dr. Francis aba no barashia. That do ya o doctor na Muta. Doctor yirechi. Doctor to ba. E ma do bara doctor apodo yoyo. Amen. Aba so ko kata roho. Aba no barashia be ya be bia. Lu te akubo. Na ke doctor la gba. Ala ba hospital fila. Praise the Lord. We tell about Maulo Muta, Maba woman, not doctor, the college here. Come Muta, to a year to the Tiro, alone can. Mouth number as 7 verse 1. Ever you are my judge, Matachi, Bona Moba, for Ringeta, you juru. Tamaulo Muta, Tapoma, be let you know. Maulo Yano. Nanya ba doctor alisiaka mauba muta alisiaka atina siaka doctor utroga ali kana ba jina jam maude lo fia
ye ma wo to ga yo ma na ba jijo ma wo to po ngogbe ni wi ka aba no ngogbe ama ne ma ji ma ka ma wo le fi oji po ge one month sugar minister all odo pastor all odo evangelist all odo first lady all odo to le muta ba bi odo na ma re ko bojo ma wo le oji po ge akpa mi trouble won't us a voice out lakini ko sago mai lakini opo jiji nyawe won't makariji won't you draw your conclusion but out ala le nwa joy ale nwa joy rasmuta evajolo mi agbo pata ene mo va yema video ya do kola short kumya akodara mi agbo mi koi share na maro but wanna subscribe to Everlove TV because we are here to give you more content video mi buwo mi wana vovovo te pa yige no video dam na no moto akoma kwa ano shan pom ale kanaje ta subscribe to Everlove TV la YouTube my YouTube agbom no elaba afuma emi dana video de share do Facebook akpokporo ide mema YouTube Everlove TV subscribe plus suban ka nyapa wana wana wika adwa magaragbo amayo katan la nya badukwa was nya wika nye Everlove TV enu yo jojo mla nya doma won wasi amraro la asho la yevoda do link ade na kpobani wanya ba nu yo jojo mla nya doma won me no la yevoda plus suban nyapa wana wana debe adablu akpa Everlove TV ye sign out la egba kwanka kam akpa. Hey, what's up? Like nya domi am yakata ni mo kponko mi nya. You don't know Stoneboy Everlove TV. Ya lem kuranwe. All right.